bwanyuma y'obiraro chairman wa district ya Kikuube Peter Banura okwitwa motoka takarahire hamwe no kutora n'omuhwezu we n'abakakiiko ka district ahabwa enchuro y'emyaka 5 ensya nekyo basa kurugereraho district ejo kutandika enchuro ensya 2013 kwezi kwa katano etine bwebembezo yihireho kanso yonka na speaker kiri halibo chairman w'akakiiko k'ebyobururu mu ihanga Justice Simon byabakama yahaburangwa abantu nibabasa kucwamu okutunga omuntu omwe atine kihakanisa kibahwere obutamarra bwire bwinjo mu za campaign n'obururu kiri abantu bakikuwe kugamba gwe Banura abayire mutu mukulembeze waki kandi abayire nateraniza bulomu wakikandi tugenda kusikangana nakalurukanu abakirundi tutaruzero muntu kusakwikiraniza tukagamba nuwa ije kukulembeze waitu atakaliziwe akaraba anopozi bekikirikyako aha mukoro gwo kuziika hariho abashabirishe b'omugenzi Matayo Kyarugonza ngo abatungira omuntu orazo mbegere by'omutabani aba bahire enshonga ngo Banura bira ry'omushuganisa kandi bashagikirwe chairman wa NRM Francis Kazini n'akakiiko ke omusasi bwitu bugamba buti tubentusaba buri muntu wene cyakutekereza abe naito omusasi kusinga yo kuturuma tutukumanya muguristo weitu oratubwire kisotongera omuntu aratukuma kumankarari narwo mfamile no ka chairman wa NRM kandi nkadeki yaitu tugonza kusagika ekitekerezo ekyaba timu kona balesire habo ko businga burugire mugenda omumuringo gundi omuramuzi Simon byabakamagizirenga akakiiko k'ebyobururu bakitegerize sente zo kutebekanisa akaruru ka ba chairman bentebe zo kubanza turura mulingo tutwasura kunge sente zo kali basa kurugura mweko tukialinze Ministry of Finance tukumihira mu biro bitali yahara mu mwezi gono kwa kanabo ijya kone bitungira sente ofrasa kwata sente zo pa ijya kwantu manisi hanga lyona tubagambira nti hatu kukoma kwa LC1 program yenu tumanyisa abantu bona tugenda ama radio tubasomese tugambe mwetekanize omugenzi Peter Banura azikirwa izoba ryanyuma abazi mu makagishe omutawuni kanso yabo himba omu district ya Kikuube Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.